Ćao svima! U ovom tutorijalu ćemo govoriti kako obrisati virus QV06 iz vašeg brauzera. QV06 virus izgleda ovako. Ovako izgleda. To je naime kao početna stranica vašeg brauzera i ne može se obrisati tako lako. Za brisanje ovog virusa potreban vam je jedan mali programčić koji se zove Avast Browser Cleanup. Otvorite ga, idete Run, zatim sačekate da se otvori, nađete sa leve strane ikonicu vašeg brauzera, kliknete na nju i samo kliknete Reset Settings i naravno Yes. Za par sekundi će se restartovati vaš browser i bit će kao novo. Zatim potrebno je otići u Settings, zatim u Startup Set Page i staviti google.com, zatim otići u Search i staviti Google, zatim otići u Excisions, obrisati addonse koji vam ne trebaju i to je bilo to, naravno. Čujemo se u sljedećem tutorijalu, pozdrav!